Metong kano ka ring sakit ng buntok dig traffic enforcer keng syudad San Fernando, Pampanga, reng PUV driver sa magbabatman niya kay pasaheros malapit ka ring traffic lights. Makaragdag lang kano ring biasang mamintong traffic rules, kim pa magbayad na ning traffic flow lakwas da ka lang dalan ding gagawan ngayon iking syudad. Paga na ka na ning pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO ay Louis Clemente at tinustong lugal nung nuko nila malyaring manyakit magbaba pasaheros ding PUV drivers. Makalungkot mo talagang dakal na po rin medyo masyas na buntok karening kakatamong PUJ. Ating tamong reglamento ken dapat kasi 100 meters from the traffic box itself. Kaya kanita pa pwedeng manyaki or manguldas. Makisabihan naman ni Clemente karing pasaheros akaring designated location la magpara o menanayang sakinan. Lampas lang bagyagit ang traffic light, manguldas la o kaya manyakela. So kami po kanini kaya bela kanya nakaretang instruction po rin Nung pwede lang mag-apprehend if the situation would allow it, apprehend la. Para naman kaning pribadong saken, ali kanong excuse yung pamag on hazard lights, ban kanita makapag-park o tok ng king area malapit king traffic lights. Adwana narinig si POSCO Chiefing South Daring Memalen ang mag-report karela sakaling atilang akit traffic violators. At then naman pong sasakya, papa-educate nila na dapat sakela karetang gustong pick-up point na lalong-lalo na karening kakatamong traffic light area. Basikin datos sa si POSCO in January 24, miras no kin 19 ring disregarding traffic sign violators, kabang 4 naman ring disregarding traffic enforcer violators sa merakap kaning miyaya yung dalan ken syudad. Mas dakalyay ni king 16 disregarding traffic sign violators, ampong 4 na disregarding traffic officer case anyang milabasa na bulan. Yako po kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.